Yo. We're here with Sante Megalus, Ted Paulson, and this is our first ever video for our YouTube channel. Come on. So look here, I'm gonna ask her a few questions and we're gonna dig into it. So, our first question, who is Sante Megalus? Okay. I am a girl from Atlanta, just making content, be myself. I'm just me. That's who I am. And the people wanted to know, how did you like blow up on social media? Okay. It all started at school, where I got my new phone and I was just trying to make TikTok, and all of a sudden I just saw all my videos starting to blow up, and then after that I was like, no, I can do it myself alone. I don't need my friends at school anymore. So I continued and that's where I am today. Come on. En kyk hierso, ek het goed op my status as dit nou. I put it on my status and I was like, people have to ask me questions about you. And the bros were running mad, my bro. They asked, are you single? They wanted to know, are you single? I am not single. I am in a 3-year relationship. I've been in one for 3 years now. But maybe they're asking this question because I don't post mostly on social media. I do not post my relationship, but I feel like I do have my boundaries when it comes to my relationship, and I stick to my boundaries. Oh wait. And then this is the question now. It gets stuff, no? So people wanted to know because they saw you with a bunch of friends always, no? And now when you started TikTok, you were with those friends. And people don't see them anymore. So they've been asking what happened to Sante Megalus' friends. Okay. Not gonna go into deep. Yeah, just give us like. But all I'm gonna say is stay away from fake people. So I'm honest. Okay. Stay away from fake people. Okay. Yeah, I'm listening. Where do you see Sante Megalus in 5 years in the content creation space? Okay, if it's gonna come to content, I don't know where I actually see myself. But if I'm gonna talk about future references, I'm gonna talk about I see myself studying in the next 5 years, finishing my career and everything. Even though I dreamed of when I've been on high school. But when it comes to content, I'm not really sure because I don't take my content too seriously. Like, yeah, I'm mostly concerned about my life and my future, you know? Oh, wait. And then the people wanted to know also, tell us how fast did the store. Hulle wil weet hoe die skeer besigheid so vinnig like viral gegaan, like hulle het net gesien jy maak jy video en hoe jy in die mixing gekom, hoe sit dat jy in die mix kom? Okay, ek gaan sommer Afrikaans praat met Ja, jy kan Okay, it all started. Het oor begin maar ek 'n winkel toe gegaan het. En toe ek altyd die klein kinders gehoor by die winkel het al by die winkel begin en en toe ek eendag met die kinders gevra waar toe gaan julle, because ek was besig om hulle te praat, maar te vertel hulle vir my van nie ons gaan nog gaan skeer ons gaan nou na Bethel toe. En ek begin lag en ek begin lag en van wat is die en die eendag toe gaan ek toe kwaal, toe sê ek vir hulle vir my kwaal eendag vir 'n skeer Bethel. Toe sê ek kwaal vir my want ek wil ook sien hoe het gaan. Toe kwaal hulle vir my en ek het toe gestaan by die Bethel van die begin tot die einde. En toe ek maar nou net gevoel het op die dag eendag ek gaan op praat wat hier op social media want het was nog nie so worldwide en everything. Ek gaan op praat van dit. En toe ek nou 'n video uiteindelik gemaak het, toe blou het so op dat ek met Menenberg gaan beef het skeer. En ja, dat is hoe het altens begin het. Ek voel het regtig dat Atlantis het gekom. Voel ek nog Het in Atlantis begin vir dies wat die witty en dies wat try om het ja, en dit van Atlantis. Ja. En dan is die vraag, so vir diegene wat die witty, for those who don't know, me and Sante is friends. We are friends, of maybe is friends. We are friends. En daar's 'n paar goed wat ek mos nou of course ken wat julle nie ken nie. Ek wil dat die vraag vra. She don't need to mention names or stuff, but she can tell you guys. So I'm gonna ask the question and you just have to answer. Okay. Tell us a fast story time about how you promoted a business and never got paid. Hey. Video ek die boven die Ali. Nah, I don't want to go there. Okay. Die is ook 'n vraag wat weer die dinge is, né? Wat ek gaan dit vra. So
ons sien sy engagement baie, nie sy engagement baie content creators oor die algemeen, Okay. maar dis wat in Atlantis bly, sy engagement som van hulle nou. En mense wat geweet het, hoekom engage sy nie baie, soos sy met Selena sal engage, met Cash Noora byvoorbeeld, of KZ Davids. Soos sy met Okay. Certified Kids, Selena. Okay, as ek nou gaan eerlik wees nou. Het vat baie lang vir my om uit te reach na mense toe. Ek is nou baie persoon, ek kan baie kwaai praat, maar ek kan nie na jou toe kom en met jou kom praat. Oei. Ik kan op die camera kwaai praat en daar is, dan is een barrier between communication wat ik heb met content creators in Atlantis en nee, het gaan niet in Atlantis, het gaan wel like all over. In general. Ja, in general, want ik kan niet een conversation eerst met mensen beginnen, like soos dan ook gezegd, gemeente met Selena en MK. Daar is mensen wat nou al het met mij beginnen praten. Okay, yes. En daar is hoe ik gemakkelijk gevoel dat oké, ik ga met jullie ook praten. Maar als ze nog niet met mij beginnen praten, ga ik niet met jou praten. Het is nog niet een probleem en jou niet, dat is niet, you don't always have to be beef. Het hoeft niet altijd beef te wees. But I cannot, you know. Yeah. So, die is die final question en die is onze show question. We're gonna call it a show question. Dat is wat die video's gaan op elke episode die vraag vragen. En ik verwacht like elke creator moet antwoord die vraag. Want this is show dan is okay. So number 1 till 4 content creators. Like wie se content hou jy van die meeste? Uit allemaal uit of net hier in Atlanta? Sy kan uit allemaal uit. En as sy nie kan allemaal by allemaal uitkom en dan kan ek vir jou 'n paar name gee en dan kan sy vir hulle rank. Okay. Uit van wie se content 4? 4 Top content 4. creators. Dat ik van nou. Ja, maar ze moet vir hulle like rank van 1 tot 2 tot 3. Like soos of course nummer 1 gaan die beste is. Like nummer 2 is gonna sy gaan onderkant my. Okay. Yo, ik kijk hier eens redelijk content creators. Die avond ik op TikTok kijk is niet dat klom. Snaak zo goed. En ek jou 'n paar name gee. Ja, als ik aan mijn naam geef, maar die gaan het makkelijker wezen. En nou gaan ek stick to Atlantis because Ja. ons ken baie meer ons eie mense. Ja. MK Lewis. Ek hoop net ons kan lek, die camera kan lekker vir ons oop hou. Ons sal op die einde. MK Lewis, Selena Adams, Cash Noora en KZ Davids. Now you rank them 1 till 4. Yo, ik wil nog niet favorites kiezen nou. Compare to content. Ja, let's say content. Content. As jy altyd wat 'n man engage met mense like personally wat like op content en dan engage so sommige. Okay, ik hou van hulle allemaal. Ja. Ik hou van hulle allemaal. Okay. Maar het is nou mijn opinie en hoe ik voel van 1 tot 4. Eerst ga ik gaan met MK. MK. That's gonna be my first MK. one. We're gonna go with him. En dan ga ik Ek sien ons smelde nou MK. mijn Cash Noora. Cash Noora. Wij gaan tweede en Okay. Yes. En dan ga ik gaan min. Oké, ik kijk hier nog match bij. Ik kies David Selena, zie. Ik kies Selena reden, maar zij pop meer op mijn For You page als. Dan ga ik gaan met Selena. En dan, last but not least, I'm gonna go with Keisha. Okay. So daar het julle dit nou. Ons is klaar met op die einde gekom die episode. Subscribe, like the video, share en laat ons trend. Come on.